Dawa ngriki Ari Ratu Sang Dursasana terlibat kasus korupsi APBD, Sang Sukuni turun tangan. Yang kengken undang aja ponis bebas dari Ratu tanpa bersalah. Tuh kengken taruh itu mardenge ngebede kan akhirnya bebeluh pidat akhirnya mata-mata besu. Tuh Sang Sukuni saku kantong nih pakai tiang. Subuh melam kesan wadah, wel melam makan melam, jak lantas melam boreh kayu nih, kengken pecat Subuh melam pecat lantas melam mau titi batu, kengken pergi. Subuh melam pergi lantas ingat melam kena wabah, ling melam kengken modal bali, kengken sik-segan melam ling. Bojani gitu ling melam cerkedes tada hasil engken meropok yo bungut jem empuk nih pasti jadi tujuan nih ajum jiwa sudah ajum ji hanyut cidas cerlayangan oros si wagen tali punya menambung pet kejangkiu ngelayang wae bolengar nasi dirulah nih yang pidan sih bakal mitis kan betara siwon yang pidan biar kemacu pada dari apanya sih di samping jangan di samping kan dari manusia lebih bagus dari manusia ngelap bayu sabdo idap ngelap pikiran lewongan dari samping yang dari manusia ngapain ngelah idap kewah bong ngelah pipis ben belanjon ben ngelah ben ngalih uyang-uyangan uyak hidup olah kan pis yang dari sampai aloh sama padangan betak bahasa pulas ngekirin meli api sing sampai meli sepeda motor sing aman hidupnya sampai itu kan lacur mau tegul deh badau mada bang tegul wah tegul na semangan bayi neng ama bayi neng iya maju yang tain wah garuk nih kan aman manusia udah di pembantun wah
diem. Semakin ulun daripada siraya lama kaninatan kekening sot-sot upur kuasan itu batu kebetar. Wah gelir. Gati kunang hari lawasikang kualan diri Swaksana mikir sang yang suryantana gati gelap sumurasakan nusupin ngerandunin korayu benar Ayo kebenar marikan kang berdiwi tanah apa tenyo bayu akas lintang terang kenemuang suri jana. Wah gelir. Swaksana mikir sang yang ringgit tiada molah jatuh. Sawitaning tinududi sang yang paramukawi uniwit winikadir sang yang pururika. Dari sepuluh tingkah biru sawitaning sampun jangkep marikan ikang astena separula wangi kedanira pekawan keresna duwi poyan biasa kalembut lipur wah gelis dia Swaksana mikir sang yang kewiswara murti tansah yang memukul punang tatu mencari dia. Kawinur situ mangkitan sah marwan tadi kanang Astina raja warniot Wawi jalan sutanirang seri nari dresta rasta Guru pasir penggelasir Risada kalau lumakwaning sapo menalu Iya jopo bareng juga Jarakan itu makar wangsawi Ya iya tansah Dalam wang ulu tawa Wawi Nursito Pawi Jiladin Semangat dia Marwan kali kanang Astina pula warna liut Wawi yanira Sira Guru Pati Buyang anom kemalingan
gendolang muang pustaka warna diun pawijilan kira guru patianing sabemenang warna diun nadan wanilitan lawan siri-siri dan itu karya menangis kajase lenglang longlong dengalayang lengsang kulirangan yongkang yong yang jingan ya kejaga jalan-jalan cerecan tutut lunas lugero titiang para ratu i gede ngulak delep ngaturang pangubakti ring buh padan pelunguh jokoli dewi mangde sampunang titiang kening sot-sot upadrawum menyerah aksi semak titiang ratu wah ngadeg kalagan tejaraku mapan tuan dosa sung kerja warun warako hingga datang ngeramat dari lagu pangantuk walatuk angerutuk dan masih kapaduk diapun dara-dara gila ayo kangen-kangen itu yang para ratu sanggut ngaturang pangubakti mangda sampunang ratu titiang kening alpako podrawo ratu memarakan aksi semaki tiang ratu wah ngadeg hulu dawu mapan Tuhan dosa sungker tuwarung ratu inggih ratu inggih mong dang mong sosina mor jemalo marin nosik ancil kilomik saat sodian wasuswat Kowi Nur Sido
Sire-sire guru pati kaning cerakan irum makru dan sakti dalam wang bulu daun. Anu-aning sabopo menan dadio bersama menengkang kami dengan dan sah anglan radikal serian mai. Antian tumatur mengalu jirang-jirang ke dalam dan sah menguduri manas tapu doan itu. Namak sang parmardepan ditu selimpat saking sunyade. Nuna Sugro di tiang parakan ratu gede ngurah dalam Brahmanda di putra. Burun para sangu matur ing angan pelunguh jogore ratu. Mumpung ratu Cina iring titiang ratu mangkin riki ring benci ngapuri Astinapura. Saking wonten sedurung titiang ngatur ing linggih pelunguh ratu. Burun titiang Semadra midarto yang inding pewayangan ratu. Iratu bedaran titiang patut kaputra anjuk ide sanga murweng jagat sanga nyakro dalo sang isi kumi dini di kumi Astinapurane Sugro ide sang Prabu Drestarastu. Rening punika ratu patut angena raja putra raja ne sanang ne pantes ne patut nyledien rewokas ini keprabot ajun pulung ratu ngisi kumi dini di Astinapura. Raden, iratu dikiring Astinapura mesemeton sareng 100 ratu keluarga besar. Iratu dosen wangsa kuru, mawi ratu kepesengan sang 100 kura. Wow. Are ratu sane nomor 100 istri siki. Ido mepesengan dia Dorsilawati. Ratu inan jegeng, inan cantik, kemang jagat, kemang gumi, primadona kiring Astinapura. Titiang tenlok matur ngajeng ngangan pelunguh ratu, duga sedibi sangut sledet kiring arin ratu dia Dorsilawati, jebah sangut kedabiang, belus kelanan yo kumat anyang-anyang nipune. Raden, dua ni ratu putra raja putra. Ni sakrakal nyelidian dari bekas ke Prabu ratu putra mahkota. Mawinen dari kiring Astinapura seduhur tanah sebeten langit sing ado nak bani nyen piwal nyen tempal nyen plang-plang sing ado. Dojo panyak dojo pateh. Penglingsir puri Sugro itu bagawan bis mau bersing juari ring ratu apa tunas ke bang apa tunas ke ijen apa tagih ke bang ratu putra kesayangan napi malih paman ruwe sang Widura waduh jak cira pikul pucut cira sangut cat tukengken sang Widura pro penawa musuh ratu ratu harus putra mahkota dong sing seksak di galang paman ruwe sang Widura. Nabi malih prana guru Begrawan rono wah jebol lengap malingap. Asubot nyungkem ringangan pelunguh ratu tukeng-kene taruh kitu. Tunyo kepentingan guru super servis ratu. Ubang omah mobil mawah makan motah mau panganggo bunga apa tagi apa lengkeng orang nah. Titiang matur dengan pelunguh ratu dawang ujian akhir ratu terten melajah jak lulus ranking pertama dengan predikat cum laude. Ipenawu dong hati cerkutun buku hati jangkah ngobehin buku jak 5, 6 kategori rapotnya 6,5 ada apa tuh kengke jelema terbani berkorban ken guru jak peragat megendeng guru tanpa tanda jasa. Guru cuma fana ngelah kuran ngelah wil ngelah
Apa angon? Ira punya servis luar dalam guru boleh apa aduh ratu doang nggak salah. Nabi malih raris ratu riki ring Gumi Astina kabeh kantuk pangabe ratu paman sakuni aduh inan politik inan dayori kiring Astina. Dawa riki arin ratu sang Dursasana terlibat kasus korupsi APBD sang Sukuni turun tangan. Yang kengken undang aja ponis bebas dari ratu tanpa bersalah. Tuh kengken daro itu mardenge ngebedek kan akhirnya bebeluh pidat akhirnya mata-mata besu. Tuh sang Sakuni saku kantong nih pakai tiang. Tuh kengken ngerosong supremasi hukum cilekotok nih. Di tiang dan lamator ring jalan Profesor Ido Bagus Mantro di Sanur ngangen ngantar ke Tungkung KP di sisi jalan tuh nyen nuwenang Joko Ratu nuwenan nyen banding ngomong nyen banding ngerite yang terliping alih ke gede sing antau daya patih daya paman daya nyamo brayo sing adengap melingap kaya ngangkat bersenjata riki prajurit riki dan purun rengar ratu doane ratu kirang langkung lebih kan 100 kali lebih meduai pasukan berani mati yang membela ratu benar ya tuh pelek cek bela nyen banding penawo bebada kecil Darmo wangso jadi mau ya tutur sebelum tur amah titiran ya ningin ponga payung amang ngin pagar ya kepagar dewo bong lewo widi bong gede ama memedi agamo begamang patut bo buntut engkenan Bimo saja sitang saja kuat saja teguh sesitang sampi nak yo belog Bimo nak cara sampi sebungan de klage de badok licak cunguh mas lusuk kan ulian belum orang yang begitu nyagur bang Darmo kan beli oyong patut ingatan begitu mukul bini cen Darmo tu kengkeng sitang nyagur tidak polisi ngabo berjalan sengdang nema misi Erjuno ben bara jangan mau jelek buka lek jak peragat ngitun barsolek ngurusin cewek mulai berkomplek Nabi malih raris ila kula sadewa bantah jelema sing ten orang tau ken belene jeung pragat ngorang nah ciri jelema sing lah dedikasi ciri sing lemong lah kreativitas di lemong pengangon bang sampi ken doang ukur yakin jak dhuwur pundukna dikutun pundukan jangkeh bang kiang yen kenten yen pewayang itu dari kiring Gumi Astina Pura ne mangkin dados mau tandang wajam tatu danan pelunguh iratu tulio kadi kemudo tanpa banyu satu nyong kirangan tuyo tulio kadi pucuk kebejap jak layo napi kirang pangkengken ben napi tunau nyen pani nyen tempal tuka sumpat napi sungsotin inayang diut yang mau bener kaya saturan tersedepung pinarayuteun orang singsar sirut wade pangkayo ke janu yo ke luking janu kabehtan wadi bengat sirut wade kewale manas tape tan sipir itu wade yai pawujana ni ratu ya diasto ni ratu sugih melia ratu ngomong ngisi tegak nomor 1 ratu diasto ngisi kas nomor 1 kewalo sing liang ati sing jetu kalale sing jetu tujuan itu main ya nah pikiran Moabon aku pun sana diniwakan kunang penawu iyo kari urip yantun penyakit kanang penawu tanpa ramu suka itu waduh ya
tulio kadi duri dalam daging, tulio bo di peningalnya yadastun barang cenik kewalo ngawi kewah mekijapan. Senun madan penawo klicak nu dhuwur gumi kae sing legau kenten ratu yo patut. Kuat dia ngapu mangki dilem lama kana sidup perhatikan ang penawo. Iratu sumun sapun aku winayo pidabda biratu mangdo sino mati mangdo padam penawo jek nugen klik hidup cerun penyanyahan belah yo ngatut. Yuk tut. Ratu sampun yang semandang saya titiang gede dalam pak beres yang belakang ratu. Sana nih winayo yang sampun titiang sarang sama paman sekunin abda barah ya gampang ya kecil. Yen ratu makin perang pisik ngajak penawo kewah mawin kewah sebab jadi gumi subo bebas global. Yen ratu perang fisik protesnya ratu ring gumi di durun negara PBB turun tangan hampir kang ngerite perang fisik sudah tak mungkin makin pasar bebas perang global niki perang pasar bebas angon titiang sampun sarang paman sekuning lincik kendayau dua ini penawo punika banyaknya miliuan agraris pertanian mekejang mau pertanian yo panen padene sampun ekspor tiang beras bermutu tinggi ke bumi penawo dengan harga yang murah jebol pas penawo nih petani gurung tikar perawo sengong jak kirim seliu-liu bahas kamu bila perlu importer penawo jak bang aja pang terus yo meli bahas mai bahas yo pang kudu pang berak dolong motor sepeda motor jak kirim mereka jak sak jak urung ke sepeda motor kirim ya tuh dua lain yang sengidang mayakes ngeridit bang sengidang ngeridit ngabok KTP kan kawang jak urung kan sepeda motor nama penawo nak masyarakat konsumtif apa tepu jak beli jak terus kirim wogen bede ben ada pakai job yen tarik mai servis bede kan usap-usap yen ada pemau gitu terus ada pemau iragos bedo gayung ngabau ini pengen aman gumi bang yo kan uyak polisi itu komputer jak terus kemau mesin kirim kemau pang tenaga manusia pangonyo ambilkan mesin pang penganggur di penawau pang AP jak segala merek dan berapa jenis arah jak kirim pang uyak AP beli pulsa kan terus makanya besing penganggur po lu lapangan kerja buat lah jak nguyak OP kan pulsa kan paling ada teh di samping itu aset negara beli ne beli bias ne beli lenges ne beli makitong ini sumbangan jak bang banget mati di liang penawo kengke cara ada tau di samping tinten judi yang mulut demen masih penawo tuh jak dayangan togel abo kemop pis yo keruk abo mai pangan ngurek nomor kan terus mengayat dan punya nyuh sing ngukup nyuh menon buling dur kene jarane perang global makin angkon wah mau bener kayu satu ratu harah tiang sing kemana yang usah-usah tuh